Gigi ni Weru TV. Ambere ankethisha kona ngushukire nkatho cia mwanya muno ikwithira kiona kanya kwatanira bao tukindeto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 13 mweri wa 5 mwaka ya 2022 mbeta wa WINNIE wa Kingero tukiambiriria ni ati bamwe bantu bara corona bangi bataukirini chunche bya mwere kuma county Embu ne bakwibateanile twithirikari nene kimutaratara yo inua jamaa wa dini ya Kieni Southern Thaa bara baishumirete na namba inene wichiandikithia renge nyuma ya muntu wa Wendi Bobo ya kwiritana kuwaga ikimaritwa yo Nairobi nebo kiendea komba kwithekirwa mutaratara ene yo renge kaitenio kau bara bataukirini chunche bya mwere ibakromba bare yerwe kandi chene chef na kwithira na skuru chio mwadiki wetu wa Nteto kuma county Embu Rita mwaniki wa Mushiri ena riboti na njira enkinyaniro. Andu aria akuru ya makiria miaka 70 vamwe na aria mari na mawathe ni maracakaika nikire marauga matigwataga uteithio wa guonthe kuma kuri thirikari nene thiini wa muvango wa inua jamii. Ekari aya akuma mwenu wa Kieni South gicigo mbunge kia Runyenje county ya Embu marauga ati ni meyandikithiti maita mengi no ati matiri magwata uteithio wa guonthe. Ni maragia mari kivaro kia mithako gia Kathanjuri varia muruiriri wa ivoto cia kiumundu niwe Taraticio Kawe arerutirite kumandikithia wa ringi niguo kumatetheria kugwata utungata uyu. Ni ndaregistrate ntikurikana mwaka maita mairi na ndai mukinyu miaka 70 no nginya riu timucanda mbikagatia mbonaga uma thirikari yaugire miaka yo 70 twakinyia 70 twatigire kuvoa tutiavewa mbia riu munthe tukite nigetha tuone kana thirikari ni kwigua kiriro gietu na umunthe kire giatuma tumurete tondu no aimirwe mbia cio guru twamuretire guku na akiandikithia na no ukoragwa yani aina kure kwa social services maretwa no twathie in the computer no aturire na kuma that time kuma 2018 ugo mambirerie kuvewa ndana vewa kindu wa uguo andu aria mari na mawathe ni maravoya uteithio wa NHIF vamwe na masukuru maria magirire niguo mavote kugacira. Disabilities don't tuvota kwithukumira no ria tugikonsindo mwena rwigirire mundu aturwa agakora no radikanwa na kendo gitagwa NHIF na sukuru ya disabilities area yo ingikorwa no etethia andu a disability theinwa Embu East. Na varia Kawe araurie thirikari nene gukorwa ikithuthuria ni atia andu aya makoragwa makiandikithia no ati magakorwa matiragwata mbia wa cionthe. We ukoragwo ukithie kwe sese mweno kana program mweno ya thirikari ya inua jamii. Koguo ni turauria thirikari mbere ya thirikari ya uru yuma getere mieri eno ya tigara ne korwe thambetie program eno ya inua jamii ni kenda ndu taya mwe turona andu cionje na ni akuru magituika matiratethekia no anga macangirwe ni andu etura ni kindu gia kuria kwingi makwiyandikithagia thiini wa wandi eno ni mwena wa Kigumo, Kathunguri, Kariro, Mukuria, Karurumo, Gacavari na Nyagari. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita mwaniki wa Musiri.
Mulwamiri wa Cooperation Union ki European Union and the Groni ya Kenya noe Irina mwina alwamiri bangi goro ni bali ongete Meru Teaching and Referral Hospital tege dhira imwe ya mirandi na intobira ba bilwamiri ni thirikari ya French dhira ni bikurita ngwe bura kubateri akiari ndagitari kiremi ora ne abitha munene ni atengwataniro ya bwithirwe kayita kamutumuko ya corona na mwankeru wa retore amashini unichithirite kirita ngwe boya chibitari eneo. The reason why we are visiting this impressive hospital in Meru is because the French government has provided financial support in 2020 in response and in support to the COVID crisis through the provision of equipment. So we were lucky to be very welcomed to visit this equipment, and it looks very impressive. I heard from the different doctors that this has been used and it has made a difference in their work and in their life and for the patient of this hospital that covers quite a broad territory. So I'm very pleased about that, and I'm sure that the French embassy in Nairobi will be very pleased as well. Hizo vifaa ni itumirikite wega muno ciatethia arwaru zaidi na nikio itumio kuona kinya kumenya muntu ena COVID-19 kinya into ile gutumirwa cindano cionthe ikethirwa kwina machine cia gutarukania kana kularura kana kuthiria germs ile gutumirwa ni cindano kana syringes and needles and sharps na ora twarikia kuigauga bakwirwo muno nuntu bakwithira machine cietu ira twetwe nuntu wa ngwataniro eu uti machine itugutumirwa. For example, ara tukari tukiambia kuthiurunguka cibitari tukona machine ya kwithia into bira bitumira cibitari nikenda biumba kutewa na njira njega. Machine igwitwo microwave incinerator kana microwave ya ku manage waste nikenda into bira tumba kwithwa twina byo ndene cibitari wiji bwingo into bya cibitari rabati utewa na njira njega tugwita ruterwa nara nguo cha aje ciurairwa na kuitwa machine cha kura nguo ciaje na tukona machine ni gutumika tugwita ruterwa lab tukona kwe machine cia nino na European Union ichigutumika tugwitie burwaja kire ICU kuri machine cia nino inyacho chikwithwa ichigutumika na batuka tukwenda kuga igwega sana kire thirikari yu cia European Union na muno kire thirikari ya France nundu ba uteithia bubombeta gutwa na tukwenda kuga turi thirikari ya county government ngogetu tukwendera kumitau nikenda tumba kugunira mumiru wonde ari kenda ya kisitari cietu omba kuona uteithio. Omwe wa baraba kurwerete kia MCA wa dini ya Muthambi Morris Moguno lotete atongeria baraba thura wana nyume ya kuthurwa batianiri ya kariba taone kinya wete na mbere. Morris norete atongeria bakuromira siasa iteche kwa thura na kare musiasa warete na ndikibande tore mbere buru nyume we ushinda muchunjo ya kiama kia UDA akionanio chamba kithurano kinene kira kirigiritwo mweri wenana tariki 9 kaitene okaunorete ya Kenya bakethirwa beno bwa ithurano nonto bikethira biena kana bia Weru na maya brato kwiro mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi komantere cha Muthambi. Gutire gitumi gia ciaca cia kugania kari kuringana na kuraba twirendenia wandi kana gicigo mbunge kana nkinya nthiguru imwe ndi bari na mutongorio mwo kubatha na ninkuga siasa ya kugania antu ba Muthambi tukiuga kwena antu ba Muthambi ba Lugari kwena antu ba Muthambi ba Gaiti na kwena antu ba Muthambi ba wagatagati ne tutige siasa eu Muthambi le resources cia uma ki national government kana ki county government inenkagirwa atori ba Muthambi bonde itenenkagirwa atori ba Muthambi kwa ino ni mbesa ino ja maendeleo fulani ni ja Muthambi wa Lugari kana ja Muthambi wa Gaiti bubu ikuringana na murweri MCA wa wandi ya Muthambi twe Morris Moguno tigiti ya kiama kia UDA akiugaga ciaca cia kugania kari kuringana na kuraba twire Muthambi igutavarikia na gute muntu athurire aria ajiarirwe kana aria aturaga kogu erwa ni Muthambi unde kumanyaki mpaka muthito kogu siasa eu ya kugania antu ba Muthambi ni thire nikenda antu ba Muthambi baumba kuthura mutongoria uria bakenda for the next 5 years tariki 9 ya mweri
agicokagiria muthambi nkatho nontu bwa kumukurukia ntugi ya muchunjo augite ibwega kariba ringirite kura kwao kenda gwikira mugaru utongoria abura bethiritwe bari nabu kwa miaka 5 ndakwira antu betu ero wachogoria ward na no kuona MC waku atelutite wira achogoria ward tiga kwenda kwija kuthurana muthambi ndio kalute MC waku wikira uria garuta wira kana MP waku ero no kuona atelutite wira mara tia kuma chuka gamba ng'ombe weja kulinga kula mara di chuka gamba ng'ombe olute MP waku kugatelutite wira akithirikiria riuga agwe atire no guaya nontu bwa ithurano binene agitigagia bikethirwa bire bia uma no theri akiugaga gwe akaya guchindwa agetigira kithurano giki nene ukethira thirikari ongwani wegekaria kwogu kithurano giki nene tugitikekero giki very fair free and fair kwogu muntu asindwa kithurano giki nene gya tariki 9 na ria serio rongo ria rutaga onani ni onda asindwa tariki 9 ngacoka biashara ni yakwa ntedi kuga ati nga appeal nonto indasindwe kithurano giki ne ningwetikia gikethwa gi free fair and verifiable kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Onteri uchiatharakania ati muyumbe wa gicigo bunge ya Chuka gamba ng'ombe niwe Patrick Munene nete wirania karina atumiri barabara ya Chuka wita kareni ati obwethe barabara ubwashokera ndene ya mweri yumwe ya buratokwiri mwandiki wetu wa Nteto kuma Onteri uchi Chuka Samuel Gaishima. Atumiri barabara ya kuma Chuka kuthikare niende baomba kuona munyaru arua arawira ya wekiri lami barabara nienu ekwirigirwo guchokera. Kuringana na mubunge wa ichigo ya Chuka gamba ng'ombe Patrick Munene tayari mbia irachi atengeretwe wikira lami kandarasi ya mbere ichi atomikire chiathira arathirikari ilasimikite gutenga mbia chingi cha kwejana kandarasi yenge iraenenkeretwe akandarasi bathatu. Na ndathungira bunge nindageririe kumenya njira inu giakuamire niki ndethira ya inegamba 14 gatagati ga contractor ya waruthaga West Build Constructor na thirikari na European Union igamba riu ni twathiire arbitration twariruta 14 na ni tushukumanite over 3 years thini wa arbitration tukurikia gwatuika budget ira yatengeretwe njira ya Chuka kanwa kareni mbia ni cia misiusilwe ati barabara inu iri barabara ya kilometer around 24 kilometer ira ciaruthikire cionga ciari 5 na budget ira yatengeretwe from the government side ni atumikite bakube yonthe kogwa twika barabara ino riu tutiendelea kwariria contract yeyu inu ni athirire na mbia ni ciathirire kogwa no atukanjire contract yeyu tucerie mbia fresh twambiria barabara yeyu. Indi Munene ariuga kagitani ka mweri umwe akandarasi bathatu bakaigwa bakwambiria wira ara inkiama ya waki barabara cia maturani itigerie wikira kirore maratasi makuma kire European Union iranio ipejanite mbia cia waki barabara ino kenda kandarasi ino yambiria. For the last 3 months right tendering process na twalikia this month direnu ikaruguka county endikuota yetu ikubota kuruguka wega nontungwitikia thaino etio out of 47 counties netio county ina endikuota ikoretwe gikura kabora muno with a challenge to us ntukunindi endikuota ete akathwane kure na karugi kenda nontu netio twamithurire twinthe na niyo endikuota ya county ino na gutake endikuota ingi karorwa in the history of the Rakanithi igatureri kathwana. Nkuruki Munene ariuga thirikari nene ni wikira lami barabara ya KMTC na ya ubichi cha MCA muchi wa Chuka na barabara ya thoko ya Mutumbe amwe na barabara ya Maumau kuma Kibugwa mwanka Itugururu. Barabara ni twaciririe mbia cia gwikira lami na tukoretwe twina push na thirikari banini nontwa procurement process lakini turikitie barabara ino anio ni turikitie na twina contractor ogwitwa Saji Construction Works na no nenkanirite notice at within the next 30 days on akena ku report on site gwikira barabara ino lami the first 13 kilometers ira ikambiria Kibubwa ithie Mukuni ithie Tugururu. Nkiripotera Weru weekendi kuma gicigo bunge ya Chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ibwa Samuel Gaishima no ntubori botu atonekanya kunogo kanini ndi tushokirete na Nteto nkulukio kathiora mitambo.
nande tokarakara ukire mana na chore baba ari America nande iberane no mono wa skuru nande bako muri nanda kuthithwa ni we abereri oni bukamba ka children's home ana baba street chine batera kana bana int de wankenete kira kiandigaririe ataberie we atethio jiona na bawe na mukuru na mukuru ndore tata mukuru akariri oyo ndego kia mbone bubu na endo kumenya nande bi akwana ndo mutetheria ana bakara bwega oni mpandikiro na andikita tukabya kora twi atude munde kulima na ande tokona ana bakona nya fees na bale the just school na ande ana beta school ba umwita ntiba mai banene muno na to kuthoma twina na ba bathomete ithoma bionde ba college ba university na bantu yonde twina daida sofa twina doctors twina engineers twina teachers twina pharmacists na nurses ko ndiba andiki ndingure na ba mono bangwira ya no ntona betire baturiongaira no ntwana bangina alogina talongina Mobango jwa nkatha cietu ureteri ni yetu sako nieza naga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngari na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara. Yetu sako, your success our pride. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Gali tena. Ukuli. Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Urathimo uritingo gibo ichunte bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Ngako togeni na nkatho cia mwanya muno ikwithira witite mbere kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokirani ati akariba kuma Marere gicigone bunge kia Gembe North bakulalamika ikiraba kuwa batina stima inyethira kwina ikingi bia stima na inya waya cia chino wende stima itakinya Ntere cio akariba ibakromba muyumbe wo moka more kwithira na ruwa utira stima cio bakinyela na bakogunika meshine yo ya Ntere rengi. Mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabare na shina njira nkinyaniru na giku ikyo gitumite akariba ntura ya Marere Ntere etia Gembe North bebumeria ntugo ya munthi kumeneria kwithirwa batina stima akwegita ariraja kinya nyuma ya kwenjerwa ikingi wa mwena waya guchurwa no ende gutire mwanki wa stima wakinya ntura inu cia kwao tukuruirwa maiyare muno na maiya yatikuya no meriro karuirwa maiya no rio kwa ruyo nkare no karia ubui lakini no kinya kwa tu akawetete kaburine ko etera monga weta kaburine orweri maiya yatikuya
kwa hivyo ende antu betu yo mante utokorea na itukuromba maore athigerie akaibua Nteto akwirwo nara neye we ngwone stima itekuo bio tuma kariba ntore bakuona kumo gukara okwandaiwa kagotuika stima merikia wa ne babetu ibareke mbua miaka ile tathire ile lobwa ibareke mwaka yo tathira anjalo yekero bibi yekeri bi ikingi bibi yekeri ntobune nanjega utego konto komera history nene muno chiaro stima che marere ichiaganere dechiaganere ire na batu otewaro tuona oi kumandagero kingi kwakwa ntona stima nine kingi ntorambo na kikeromi kwakwa loje antobeto itwegero stima to wetia mwachimi wanamenye nondo antobaga beta ba mokaji ba mora atere eta kero stima ichiegero ne chagane marere mwachimi wanamenye gerero ke marere ruare ntuko na rua torua totagane stima ende ntomo ayobeto mwakire mubunge wa Gembeno ditwema kamore nonto bakwithirwa miaka 5 ikurikia na ukuruka wa beterete ebona mianki no ende batimionete ana baba Kenya mara nonto bagochwa gonto gwa kuthomera kinya utugu na kurutha omwakira bautomo na chukuma achukuru na tono government ni mwesimi wa mao kamore ndibuto muibutuisie nanga tukero to ketha kungi nonto te county na te itukume na tono government represented ni mwesimi wa mao kamore na mwesimi wa mao kamore nwe obwetha oversight ya nyimore iriku ya mantu ya national kwa hivyo batu miaka 5 tebo miaka 5 eringa mwesimi wake rawania ntu bake pamwe stima marero cia thiriri ngwe itena thina ana beto kinya bateona oba kuthoma utuko nonto bo thine stima baya wakinya umwaga bachoka neo ana beto kinya itochumbogete muno nonto bagothirwa kinya mauta ata yongo ya itetinya tutega gutugona nyambe ya chakura mauta ura mwari omwa ya iteti boya thai litemwe ikaribuyana utewo kumba kwikira muthere riko neta ura mauta yau ya mono ke athoma wetogethira na beto twe bariria baicoka nyuma na bakiguya kierio nonto baria wa assignment skuru beya nio ao kwateka baicoka batibwithiti assignment ira nonto musiari ate afondi wita kura bikuria na amurira mauta ya kuthoma ayo na twegeri stima hii kingi biuto twere kuona miaka 10 batu tutena ndo na mtu no riko bito kwenda ni akietu twewe akietu stima kumantore amarere Gembeno Petan class chabari kiumia kiki ntangurutano cia wandi twimurika wandi yele cia gicigo bunge kia South Imenti ni cia Bogeta East irakaiteneka itongeretwe mwirigi Karenga na wandi ya Nkwene MC wayo kaitenekani Martin Makasi wandi chi yele ni kucheletia Rweri Kathumba barabara iroto mwanya bia kureto garuruku kiotongeria ilionganite na wandi chi yele kwaraniria na akari no karanthi na bamwe batongeria ba na kiene gechunje kia bithatu na kia muthia kia riboti ya mwanya ntangurutano cia wandi Kiege chunje kia bithatu inchoanete na bamwe ba baraboshi otongeria wandi ya Bogeta East na Nkwene nkiambiriria na wandi ya Nkwene re kucheleti ura wari MC arashindwa nkithonje itumi biawe kwendete kiuringi bwambire nantarirete ya moya yaraombete ukiria no indene ya wire kuma otongeriene mikombo ne health sub county ogeta cibitari eu ndatigira thai tuthithetie thieta ya kimianke mingi mono na twatiga tukureta machini ya kuringa mbicha x-ray yekirwe nthi mwanka naru eta installed kiwanda kia nguo kia mutumba ndatigira ndabakira na ndabathitheria mwanka naru abatekirwa stima weja thoko ira ndakite Jerusalem nara gweta kaburina na twamite Jerusalem ndatigenda kathoko yoba 400 million na thoko eu ndatigenda ndio chokia ntuno na ndachokia community ya Taitano na antu bange baraba kwenda gwetha bagita ira thoko no MCA kumareja atahakikisha thoko eu ikwa utilized ugeta thirikwo tete tumairwa na teithagwi nya renovation. I want to come back na bakikisha area yongwa ikuthithwa Nikia leonginya barabarene rayete mpanga neta ona omebwithia kuma otongoriene njira eu tugwita Jerusalem yambiritie ni ukoti enkobo yaumira aja konene hospitali ugeta thai erare kuthira metaro ya thuka
but county government at present governor wetu naraugire thirwe na nikuthigwa so far. Twacemania na mũrũĩri etĩkĩkia nkwene omwero okumenyekana muno ya kanyata tukienjenje mbiwe bimukuchiletie rwĩronero ndongi nonto bothinira tunachio nonto bo mantu jajaremete ndaracha chetu chiremete kwina eri nyingi muno ki location chetu cho ithandatu nkweneje itona wa kuthithia kwina sibitari chetu nyingi muno iremete na ukono tongeria bora butwire ku igitari rionde ni utongere butumbeta kuguna mwananchi wa kawaida ni utongere bumbeta kuguna antu bebo bono nene bakarajaguzi agwata akarajaguzi lakini ate kurikana mukari uria kama wa muringire kura kana muthurire inde igitari rionde kibo ibobo chinda bebo tukataka ja nkubuje turi kama ukeja kwithira utungata kana sibitari ire nkubuje tutiona sibitari ya public ire dispensary ire aja ni eteja nerwe kithaka kiarirwe gutumirikana kanyata na ntarerete muswanda yawe yombere yuraga ikiambungene ya county wona shinda muswanda jwa mbere ngaikia nkari na MC bara tukethanira no na muswanda jure akama juithirite juinyite akari mono na akari baramba na ni abono nto akari ni aremi no remi bura bura akwe mono kana bura bura devolved ni petition ngaikia petition kana policy yego ensure itukunyia bei ya irio bya ng'ombe ndene ya Meru kurukira muswanda ingwanda wiki muswanda jwa mbecha kana grant cha thirikari iri policy document ekirwe kana ekurukwe twikire mbecha cha milioni igana u ki murimi weri ara ng'ombe ndarigirie na wandi ya bogete istire kuchiletia rweri baberu nyabobene iroto mwanya bya kureto garuruku kiotongeria mbere ntekwenda gwikompea mbuga ati MC roriku atithiite katithitie ndenda gutega problems ira igu affected antu ba Bogeta East na ndagweta thinire gu affect antu ba Bogeta East roriku agatego nere anathithitie jo kana atithithitie nontu ni au no kwenda kwambiria kiruterwa mbere ntegeterwa na uni kiri barabara ndene ya Bogeta East ni thirite ithi na muno onge no urokumenyekana muno ya magiri mawira inya wo kwendete kia Bogeta East ta new aspirant ndene ya Bogeta East kana general ke siasa kire kitu kujerete muno tonye itene bibita uri muno monde mwana siasa mwero ni kwethera kwina ngapu nyingi tukuona between utongiria bura bweku na buria tukwenda turi ananchi tanande kwina ngapu nene between mutongiria ule uriku na gukwiriria ananchi atongeria na mwananchi kwithera kwina ukuyaniria magiri entareri onto burabu inkorone we muno agaika mbere ya yangi wona onete ke mwana onto rathiria form 4 na mbai agasti atithira otonya skuru nkamutetheria kuona njire gutonya university gukurukira kubachwira help loan form ira bombe kujure batonye skuru nkienda kwenjenje kumenya borenya siasa chiebia maire mwankanende wadine ni bambidholilete bo mwije antu baronga maga na bia mabibi inge muno ene nande ndejere gutegera ndona kiama kira kinaja na mtu nenda gukuria kiama kianja ndauga ndironga mana kiama kiambas beterete tueta nominations kwa ndaringirwa thimu ni chairman wetu kaberia ambera kiama gitita nomination gitetiria muchujo tarongami kiameneke tore antu baire tarongami na current MCA ororeo okaringa nawoni nandenda antu bare bakuga nande togatirima nai giraundi na tochujane na wira walomina kiama kia UDA Caxton na shindere muchunjo ena bobo tuira nonto kwanende na lomi ya monto kiombe oida ronga mina kiama kia UDA na twathithia nominations tariki 14 na tuthia nominations ndasinda inda andikiri reports I think by last Wednesday kuma ofisini ya unda Nairobi nderwa ingire imbije certificate yakwa irio inda likarasa nonto ni nenkeri ndina message ya kumbira ingire certificate yakwa na message na certificate ntukomiona indeterire wankanda igwa kwento mwenge yaringwa kwithimo yaringwa na twererwa ni oro guswagite kya ngavana na tikiti unda twero ibabari abo watwikana ndi oro wiri kwandikerwa yo ni my competitor
Winnie wa Kinyero gĩcunjĩ kĩa mũthia kĩa ronorora mwanya ntangurutano cia wandi. Atwekire gatantu Nteto chietu chia Weru Thaa mwanja kwendera kaita kiana ntukwenjea yori thari mubia murungu mwene nyambeta Winnie wa Kinyero tucemania ntuku ya Jumatatu.